kong ka umroy constituency ka constituency kabang ngambah ka pisan Henry ha ka MP election pipen ka kong pong iya kata ka jing ong ba umroy constituency ka constituency kababang pisan Hubei Sibon bat ni don kam ya kani ba pin scam ya kani ngi sutu ko jopi don kam ban pin scam ya kani kan orem ko jopi ba pin nom dia tak ya la karong long rieng ko jopi balengong ipi ba pin dia tak ya long rieng haba pi sim ya ka pisa kin mau gitu gi ba ai ka pisa ki don la ka chong ka agenda bagi ai ka pisa kinom ai pi ngano ipi la don uno bre uba ai pisa Kelania le election yang tahu beri mana yaro, ngan na yaro sisa beri bah. Henry ban election for ba, don election, bayar election ngan yang ipi kata kadai kecikuan, kata kadai kabagi don ke agenda, selender. Nada apa iba long gibang siar. Apa gipet? Ya giba pisa, ki sispa nama gikuan banyak siaja. Kata kadai ke ba ini ban soto haba nang nagyakan ni sa ipengkan mau haba pisim ya kapisa menta kay ka ba don kecing ma kalong ba kamde ba hipin katu cisim pisa jopi kakta omtang ya kacing im ko jopi hendai kakta ya kacing im wat chong gitu ki pramarjan marpa ko jopi ki para snong para tha ko jopi ki para Senang juga beri new trap, kibom sim pisaru kakta lang kumjo. Wat ong kakta tangi pi. Nada kada ya kacing jar jong kiwe. Nada kami na kacing sim pisa ka jong ki haban ke kle ya kataru. Nada nginom light na kacing ke kle. Balengong ipi kacing cin nong mikpar ka we ka constituency kakta lut ya kacela baro ka we ka beri new trap baro ka we. Kata kadai ke mengakwa menit ho ipi ngan ai ipi ke nuksa hagapor ba long minister iway inong kwe nagaway ka constituency nang tay na silong kapag iken gani constituency kepala syai kepala start mi ka kanram haga education department mi ka siale omday na ba mi ka siale Ham tu kapor, misa wai kecing kata kalong bapendon kamu huri hura, ya ke SSS scheme, pada kedai kecing pendon kamu huri hura, rukom bom nang menpenterai kami ke SSS scheme mana pi, kajing cencar kami hadok menta, bahkan jai peteng nang ini cakmat ru ya binoni kai SSA. Bahkan ni kan omkot show, mende kan kami kacing tho jong ikong Patricia Mukim bepen ikong no, bahkan education kami kaya kakelalong kebasniu, nama ba kinomik pak jongi, umdei kinomi lam kumong isa Fabian, kilale bakla. Ano ipi kani kacing na kani education department kabajia, house name arajar, shipo arajar kakway tu arajar kendai arajar shipo. Nagitu kisam kaban ya baro kecela kejongi baro kawai kakem kta tangi itu kibami nagasilong East constituency kam kta tangi ki bakam kta tangi itu kisam kakta hado kan ya kelemat bat bu nagi kun dikti kejongi college school haka tu kapor ompat kha ya ki ini kakta ya ki kata ngagwa ban pendi gene gunuksa bagai jingjit nong mikmat kejongi, ladang nimjit kata kanenti kepakai don kecikit le, ya ke senong katau, ladang nimjit ikinong mikmat taga jing perkat, ya ke kapan kata, ya ki paramarjan paramapa jongi, ya ke longdin kejongi, ya ki kun dikti kejongi, kenong epi, kalong kepamensau sibone. Bat lei kata, ngagwa bagi ya khot ya we repi pai ba, banlong kiba husiar. Na what island banakan ka umroy constituency kibriu kin mau ya kecing ngang nong ipi ngang ada nong hikai abang ape kecing jong kinong hikai SSE hame khalia ya kin mau ya kinong jit nong mikmat na silong is ka bamut ila ukra kinong malki nang tai ya kin mau ya kai ka baki jit ngamla
Nanong ipi nyam la ban kan kin mau nama bah ngai I ya kajinge jong ka jala ban ni hap ban wa ya ka tolong jong kata kajinge na ta kata ngam kwa ban ya khot ipi ban ai ba ko umroi constituency kan pin ni ya ka wei kajinge ka jala jingi ai ban da khane ko constituency yen ong ba sei sen pat kara ya ka burom jong ka jat pin ri ko jongi kara ya ka imlang salang ko jongi na ta kata akan diga MDC election ya khot e weri pi ban ai ka jing ka sang ka chompi ya iba isen ei hing na thai se ka thang yem don kam than sho ban pentet ban put turoi ka ei ki bi la le ki pai ba ka tet ye iba isen ei hing ban la le i kam ki ba ha ai ka jing ka sang ka chompi ka purai nang mana kan ni constituency kan long kan nuksa ya ki wei pat ki constituency ai banakane ka constituency ka jopi ken ai ben sim ya ki wei pat ki constituency hakane ka dong ka than ri hoi banakane ka constituency ken yo ben yo at kamen sim bai ngin ya tre sitom na ka benta kalawai ya ka voice of the people party la seng nong rem ya ka halo kata ka thong ban wanra ya ka jingala haga jela ka jongi naga jing sniu sha jing ba ka moto nane kata ka jinga jo parti galong ban pen bapat ban pen kaladur ya ka jela ka jongi ya ka bri yo trek ka jongi ya ka jat penri ka jongi komla kran de sa Fabian ka jat penri ka jongi menshwa ki wei ki jat penri bidatin ya ka jat penri ka jongi haga por bang yo ya ka jela kung autonomous state nganong ipi kite di jat benriu ki badan hakarbi anglong district ka sarkar India hatu por ka ai ki galat bakin wansa Meghalaya ni kinne hapo Assam ki don ki kini kita jat benriu karbi kumla keren di samene kiting mendon lang bani ki ong begini ki jat benriu khasi kidai ki jat benri belanang balstat ki belakiu mangin don lang bat ki yo ngi sanyon ki ong bumta kimtre banwan siaka jala ka jongi kata kadai ka baki weipat ki jat benri yo I ya ka jat benri ka jongi Henry minta ka jat benri ko jongi kumla kren di isa kam don shu ki nong yalam ki don ta kita ki marbel no ki no ile kai marbel te perkhat bagi bangan nong ipi ha bakren isa Fabian keren dah kabasyu keren perbur. Ya saya orang kata kado kentiin ke keren. Na isa Fabian kini kentiin ke bakiat tahu bat ke bagi hapan perkat asin asin. Yang ada burom yang keren ke jogi. Bat ke bangi kuat. Kau voice of the people party kalau menkelip yang pat yang ajak benri ke jogi. Menkelip yang pat ya ka jala ka jongi ban klepat ya ka digari khasi ki jai ya ka jongi ban long kata ka caka ban long kata ka jai benreu ka bai kira song sai sin pat ka ban don kata ka jing er ngiu haka ban long kata ka jai benreu ka bai ya sakmat na kata i ong ban yin wan ra jepi ya kata clean politics baleni ong kamdei bangi ong kata clean politics bangi suhok Ganong ipi, kumakaran ni Baden, kibon kibong mauniw wasuhok, ngipday bangis ngawhok, iyo I baka jala ka jongi kanam, day na marba ngila bakla manjid ikinong mikmat ka jongi lingba ka lenti ka bumday, ka lenti ka ba da ka pisa, ka lenti ka ba ada ki kiat ikikun samla, yaki longkpa ka jongi ka penjot yaka imlang kasalang ka jongi, iyo I kata. Yo iya ka jingjen no mikmatang man job election kim salia wala rangam ka jala anong ay people ay jing ka jala ka jongi kami kat ni bagi don ki jing ki ba ka jala ka jongi anong ay pi ka bampo da ki po nem nang ni sekmat ya ka ban penbet de na marbalay ba mi kita ki no mikmat tang man job election kata ka ni jing ki kwa ki yo itang ni ka sansnem kamalya jia ki ni ki pai ba hadin san ji po ka sansnem kim salia Hindi ka voice of the people party ni kwa ban wanra ya kata ka politics
Kabayo ijinga kaban pe sate selendet barna takadang ibat banjo ya kata kacing sosngan banjo tak sensar kabakoi nim don lat takawai pat kaliti deitang takani kaliti kabanyong clean politics bang nino ma pisayo pai ba hendengan ai kacing sakriyo pai ba ladangi ai pisayo hi nginom sakriyo hi hindai pendon kami kabor hak takador bangin yo pisa biang sa isin pat ya kabana pisa ya for election kata kadai kaba ni le hindai namar bangi kwa pan sakri yaw pai ba ni kwa pan le bab hatam nang mata pai ba ngiong baninjay da kan galenti kaba sitom galenti kaba kiwai pat kipati kimtre banyal na kan galenti kata kadai kathong joko voice of the people party Tadao, kandai ka thong, kamdai ka thong tang ka jongi, kadai ka thong ka jong kipai pa, mi awajar apuway di ngamar pa mi ka jing ur ka jing nam, jong upai ba, pia ka jing tho ki kor kubor ka jing kren na television ka jing kren na ki way pat ki benta, pia ba upai ba ukwa ya kata kajing gala banyo aja ka sensar ka khadar ka bakhoy banyo aja ka sensar khadar ka babha ka badon kajing ekle na ka benta jong pai ba dei kata kajing kwa ka jong hi upai ba ba pelong ini ban mi sakbat ya ka ban seng ya ka voice of the people party lomda dei na kata kadao minom mi ban seng ya ka voice of the people party yanang epi ngangan wan le yu seni so umroi yang nyonong ayu kumuri simet ya kawan pertah kan ya janmit ya kawan pelut ya kapor ka jangan nanti ngipi ya kata dan jing angut jong ka imlang kasalang habohong ka imlang kasalang ka kentup dang yang ada ka kentup ya kayi kasem ka jangan ka kentup ya ki khon ki ti jangan ya tang ya kata banwan ra ya jing bah ka imlang kasalang badai kata ka thong badai kata ka thong ba pelong ini ban pelut ya ka bor ka sor ban pelut ya ka pisah ka jongi ya ka bentrai na ka banta ka cing bentoy jong ka imlang kasalang naman nga ong ya kata haba kieu lang ka imlang kasalang ngiru kumudu khot jong imlang kasalang ngikiu lada ka imlang kasalang lada ka jela ka jongi lada ka bring you trap jongi kanam nyenom la ban im marwei namar ngi de tang ki pai ba hoi kiwi kibral yo belum spa gila ban im da telot da jot kejela ka jongi gila sikiwi pat gila bon ki kimi pa kibat ton kiba em gila ko no ha kam long chuk education nang gila be kalian nang ai ning sai ki kipelet ki khun jogi sabang galur kipelet ki khun jogi sakuhati kipelet ki khun jogi sikiwi pat kinong ba hendai manga ba nabi gibran caka kene kadai kacaka ka jongi kene kadai kaputa ka jongi balada ka ngam ke jela mikhalia ngimdon caka le chawai pat nata kadao idei ban kam kenti bang idei ban kam trai ya kane ka bring you trat ya kane ka jela ka jongi yang bakane kadai ke jela ka jongi bakane ka bring you trat ka jongi ka bangi kwa ban kam trai ban nginom ailat ya gitu ki bakwa man pensiur ya ka bahkan senior ya kan dengan ayati kacing keren bak kata kacing ong bak gin nomwan ra ya kata kacing sidur ya jalangin pen klip ya kajala kajongingan pen bapak di kajala kajongi semua bakadai kacing keren ramya tapi perkhat semua mending tanah di posneu kabanoman dia kabanomo orlong la delelelu hendaknya rong ipi house name arajar sipo arajar khagwei haga tuga por bai ba arden ikret marwei sebagai clean politics baro khaji hon tit kabala berlong haga tuga por itang bai marwei ba perkhat ya kata clean politics hendai minta penlap daga jinget ke jong wei ubreu daga jingi jinga jong wei ubreu daga jing posneu jong wei ubreu hawajar arwei kami ke voice of the people party wat mangi ki bom judon bentah ka politics menoru habang yo i ya kan ka thong ya kan ka jing posneu jong ni orang ba banyalam ya ka bedem ni ya ni ban belut ya ka por ka jongi banyak seng ya voice of the people party kan ni jing ya linti jo voice of the people party kan khan hawajar art hulai hari election bon ki bom net bangin job election kan oi bi
Hamarun keleng, kinaman na day na marun keleng. Hakato po bagi peniyang kandidat kiyong mayelek kain menelek sisa kiyong. Nalor ba may peniyang inakadakal Voice of the People Party ka bumay pisa, ikandidero imom chupa naman no menuru. May penilek kain may penilek sisa kiyong. Henry, ni Dre si Tom. But hakata ka jing krendo jikarman jikibril. Niyo ya ka jing jok. But haki wedi di constituency Southerly. But don di constituency ki panglay jantok. Kani ka pining ba ladani don ka jing tubu ka ba sisa. Ladangi don ka jing tubu ka ba scam. Ladangi don ka jing tubu ka ba bahana ka benta kalaway. Ladangi yak imsi kan urong. Bangan ong epi. House name arajat aku saw. Mano ban poy perkat. Baka Voice of the People Party ka barang mitang menu. Baka niyo ya ka jingchop ka MP election hado pakiway ki party. Tang manlen niyo puro ki mesyo. Kaway ka lama jadi way ki party kam mesyo akat ka siwe niyo pun. Kam day na kanu ka daw. Day na ka daw ba pi ki pai ba. Pi don niya kata ka jingit. Ba pi don kata ka jing pos niyo. Ba hagaway ka sni. Kajela ka jongi, kan long kajela ka pakiu. Tapi don ka jing pos niya ka jingay. Bahakawi ka sini, kajela ka jongi, kajat menri ka jingi, kan sayop yang ia ka burom, jongka ka burom ka balajano. But karukom sensar, kan long karukom sensar yang ibagi paiba, kin ay ka jing sekri, kababha, nakabenta jong paiba. Kani ka jing pensiudori ya kani karukom sensar ka khara ka jongi nga nong ipi. Belajar kini ke apa oleh posnam. Nadabi aja ketiga mon ketiga dia kejoki. Nangani sakmat ya ke Voice of the People Party. Kanlah banwan rabiang ya kata kesengsara khadar kaban kiti ya kata kendi ujung. Tipai ba wadu jinggarman. Apa piwi begini ikan didin nar kalian rekamon nadin nakmat mentah ni. Kabret jari. Wat pelajing wat miu arum lele miu birum lele miu kerum lele kaya gaba pilihan pedi hau pra lader mami sisparum lele mi sajarum lele dagan di tang arum lengurum lele namar nganong yuki piskan ni gajing mut kujoki haga arpoi terik jong bunai pep lele hagan dong nyon bet hau pra kubab lele hagan MP election but I banakan ni constituency Inyo ya ka vote share ka bahado inyo 4%, inyo 1% na ngani ka constituency ka jopi. Baja ka taon ngan ogipi, kamde ka kambang nyimla banle, nila banle. Lada ma pi ki belas ngautu, ki pensil tu len ya ki wei ki bompat sutu. Hot ya ki, ai ki kata ka cing sutu, bakin sutu, ya kata ka cing goror. Jangan clean politics, but ya ka cing scam ka nong rim. Jangan Voice of the People Party. Lada pipi ya traisi kam kamlan ke jinge. Anong pipi ngamla ban mundur. Bahaka way constituency. Ngaso anik sai pi kum kamorun keneng constituency. Hakan ni MP election hadu prapo persen. Niyo ya ka vote share. Prapo nak sispa. Kamor alpha mut nak sispa. Cuya tam kiwi pat rek prapo mut nak sispa. Kila bu de BTP ke bala penlong. Wan yo CM jongka KHADC bo omnom dan locho banlay banlay election nang tingan ay piu pet krat lay lum laywa bintau laywa cekat pemai nanom pemai bangangit scam bagi nom pemai ru dan ay ko jumpa kaba ay ko gabon tinang constituency kamang kabala nanoy pi ka kaba niyo i barong tang ga jumpa sneo Kadang ini Tracy Tompan di scam ke jingit ke jongi, ni scam kita ke jingmut di pakat ke jongi, kamdan ganu ke bomba, baro ilong di bala harga bor jongpi upai pak. Jadi saya sempat ia kot ia weri pi, ban ayah ke jingkat sang ke jongpi ke Voice of the People Party. Harga ni ke MDC election, ni nak kalian ke Voice of the People Party ngelapen kreatif manifesto. Hoi ngimlaban len baka district council. Kam don sibon kita ke subjek. Kam don sibon kita ke bor kepada ke state legislative assembly. Ke assembly kita don sibon ke bor. Hendak ke district council kita don tangkin dia ke bor haka. Hendak ina kalian ke Voice of the People Party. Ni kular ban pindon kam hop
ya ka ka ba ka district council ka don na ka benta ka jing bentoi jong phi upai ba kata ka de jing phu ka jongi ya ka district council ngin nam penlong ya ka kum ka jaka ban ya khai kum ka jaka ya ka bangin chuo thung kam thung jam ya ki bom dei ban yo kam yo jam ki ba pili I melakane la tho akasi ji report ba hadok pha phawotam ki beliau la thung kam thung jam tang lamar banon ka jing yelei ingin nomle kum tu ingin wan ra ya jing sensha ka ba khoi district council pinpet ka district council kadon ka jing kan ru kan ram ha ka ban pentarikam wat ya gitu ki scheme ki bala ai ski MDC nakaliang to voice of the people party ni ai kata ka jing kular ya pi barong ba ka voice of the people party kan ai ya ka jing sekri ka ba ka ba dei ba kata ka ru kom sensha pai ba hendai na banta jung rapor ngan kukut no ini jing keren hakan ni janmi but kum kada ba bila kucing mut ya kaban Kristan ya voice of the people party but Kristan ya iba is na ihing hakan ni MDC election omdei ka ba Kristan hendai pinlong ki ambassador pinlong kita ki nong actin chong ka voice of the people party balai ba don kita jing mut namar ba QI ya katei kalawe kapan sawan nakhot ya pi sakmat ya kabangin ya lumlang support ya kabangin yo ban perta ya kasembol jongpra ba nagan ni gomro constituency gin yo ya jing job kabadan buram banan lerbang gin yo ya jing tam kabadan buram ya kaban long koduksa ya ki weipat isnong bat ya ki weipat di constituency so pa yang lang sebab ini walang sifan sakmat ali walang sakmat nah kamu lihat walang sakmat kita banyak kejadian ali pakai jingwan ke jopi ke jing porta pra ke jopi kan lain sim jadi weipat ale jadi na ini ketiga jongi ini pertama lain lewat how pra saya sen how pra kubresi jang kubresi bone asa yaki kentin ai men sim di dong pi inget scam hukum ki pai ba nong shong snong da gomroi conference inai ke jin job don burom ya iba isnei hing rupa bat siar ngimdan ban ai kabingidan ban ai kalong tangga jing syakri kawajanai kublai si ajarmu ublayan kurku yang hilang baro kublai sibun hapra